Anyang laki din! Hello, Mari Girlie. Imawag ka mat. Wan, Mare. Busy ka di? Saan mat kit di, Mare? Apay ko, ma? Umay ka dito'y balay no awan ar-aramidam. Apay di ta, Mare. At daarak din pulutan dito'y. No saan ka busy? Umay ka dito'y. Ah? Arak kan pulutan ko na, Mare. Wan, Mare. Angan no busy ka? Intun maminsan tulangan. Tapno awan mahibagbaga ni Tata Waldo. Ay, kwa. Oh, ang mga no panunuto naman ang bad influence kan ka, Mare. Ay, nawaw. Si kakit dimot, Mare. Saan? Umayak, Mare. Urayan nak. 10 minutes lang. Adda akong dita. Da kayo pa'y man ti mga sikaso iti apo ko yung tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti papanamaya, anak kaw. Iti ayan ti gayong ko, tatang. Imawag ngamin itay. Kat nako na amapanak ka no iti ayan da no sa anak abisi. Nay, taapay ka naw. Adala ang napatid nga aramidan mi, tatang. Agawid ak tumala dangus. Da kayo pa'y laang ti makaamu iti anak ko, ha? Imbis at ti anak mo ti asikaswam. Ni tatang mo't, sagpaminsan laang mo't arumwarak. Sana nasaya ti kastang ar-aramidam. Napatpatagpaikan ka day ta ar-aramidam. Ngam day ta anak mo. Pangaasiyo ka di, tatang, tadida kong sirmunan. Di yu dadaulan timud ko. Mala, mapan ka nga rudan. Ngam na agawit ka matladagaws. Wen ka di, tatang, danag yun ay. Si Kamat, Mare. I-shot mo, mat. At to'y tibasom. Agyam anak, Mare. Ay na. Maya, naimas ti pulutan, ha? Ginatang ko iti kaaroba mi day tamare. Ay, wan gayam. Imbag man ta pinalubusan na kanitatang mo umay dito'y balay. Sakpay ti ko na, Mare. Maaramid ko ti amin na kay kayat ko niya. Anya nga iti ko na ni Uncle Waldo, idirimwar ka. Sana nagungait. Makaungat basit. Lumawanan tinaaramidan na. Talaga, kamit Mare. Talaga nga ipamuspo samti umay dito'y balay. Ay, kat siyempre, Amare. Harak daytan. Sayang mo. Mala, aginom tangaro din, Mare. Iti kasta, makaaduta. Agrubata ko nanang. Isupay, no at dati agpa-deliver. Agan-andad ka, lari anak ko. Andad akanayon, ta delikado ti maaksidente. Unanang. Anya nga minantay kunayo agatangag. Eh, vitamins ko kuma, anak ko. Naibos nga minan. Anya vitamins day ta, nanang. Mabit lang ta ipakitak ti butikan ka, tapno amaw no anya tigatangam. Vitamins lang ti magatang, nanang. Awanan ti duma. Wan, makastoy ti buti na. Alaak lang ang tabuti. Ta ipakita kay Jeff Pharmacy. Agyaman aklaunay, anak ko. Ano san ti aguray, nanang? Malam to ti panagawid ko. Malam tumot lang ti pananggatang ko iti vitamins yo. Hambarang adda ti agpa-deliver. Tapno adda maigatang. Adda dayta, anak ko. Adda ka ti Diyos. Naimbaga-bigat yung tatang. Anyat inluto yung amasida. Ay, kita man matikas tang ar-aramida, anak ko. Anyat ti si data yung kunak, tatang. Ay, nagpuyat ka na kiininom. Sa ita, agsaludsud ka no anya ti sida. Ay, si kamot ti agluto Agpa-i-deliver aklangan, tapno nalaklak ka, tatang. Ay, nawaw. Adda nga ron pagbayan mo. Adda kwartak, tatang. Da kayo kit dimot. Man ano nga may no agluto ka laangan. Makatipid ka pa. May mayatlat tamit ano agpa-deliver, tatang. Sa anak amabanog nga agluto. Si kaman langan ti makam mo. Ala, ingkakat digusan ti ubeng. Asikas wamat ati anak mo. Wen, makauray kayo ka di, tatang. Agurderak pa iti makan, ta talaga mabisbisin akong. Adda akong iti address nga imbaga ti customer. Ngam di nam klasong bata ng ti awag ko kankwana. Talon ti miskol ko, ang awan lata. Agdamag aklangan kadag iti lumablabas.
Ma'am. Mabalin ama disturbo kayo? Anya day jay, sir? Amuyo ka day ni Ma'am Florida. At nangamin order na. Itay pa yung awagak. Saan ang maawagan? Ay, uwan. Amok day ta. Gayem ko ni Florida. Mabalin ka di nga isuryo kanyak ti balay da. Diritsum lang ti kalsada. Tay color blue ti pentor na. Iso day jay ti balay da. Agyaman na klaunay, ma'am. Awan ang yaman na, sir. Tao po! Day, anak ka. Tinsamat mga deliver day tagpukpukaw di taruar. Tao po! Nay, isungad pa isaw. Ang damat imat na anak kasupaw. Ay naw, di mo't makaururay day tataw. Itay pa'y apukaw dita. Ay katrumwar kang amin na. Saan lang asikat ti customer da kita? Iswadi ka pa importante. Sa anak ka pa importante tatang. Ti kanyak lang, kat makauray da kumamot ang. Wala, ngam itay pa yung agpukpukaw jay tao. Hay, makapasuron ti kakasta delivery rider. Ay nawaw. Ay rumwar ka gidain. Mapan mo alaan, nuan yaman ti pa-deliver mo. Tapno malpasan ti saritaan. At tuyin ti order yung amakan, ma'am. Itay pa yung ururayin kayo dito yung ruwar. Ay nawaw, 20 minutes lang ang matday dyan. Di ba gamkit di ka makaururay. Saan nakasta, ma'am? At dapay nga min ti daduma customer nga deliverat. Nay, apay nga yung agkabil ka, ma'am. Di tati ganabong. Anya? Inton sumaruno, di ka agsao akasta, takos tumurakmat, agbaybayad akmat, tapno ibagakin ka, ha? Sayang namin ti oras, no kasta pag-ururayin na kami, ma'am. No masayangan kagayam iti oras mo, uray di kan agtrabaho. No agsasaw ka, kunamlan asino ka man. Anyat ilablabay nyo a delivery rider, aya? Naglalastog kayo launay. Alaan nyo lang yung ti order nyo, kat itad yung ti bayad nyo, ma'am. Tapno malpasan ti saritaan. Bastos ka! Nay, anay ko, ma'am. Saan kayo nga kabil, Ibatan nyo ti bato. Ang mga numapisan. Ay, anya ti mapaspasamak di tawi, anak ka. Ay, anya tararamidang. Alam kit din ti order mo. Ay, unay kan. Da kayo matatang, no adda kasarsaritak a tao, di kay man nakibiyang. Nasayaat nga raw, tikas tangar aramidam. Hindi ka masya ni tao. Bastos day a delivery rider tatang, nagado ti bagbaga na. Kat no nakita ngayong guyon mo tibado na itay. Nagadupay ngayong bagbagam kan kuana. Ay, ipablatter ko day a tao. Na, sika lang arudan tinagkamalay. Sika pa tikasta. Ay, kontrolam tibagim. Kontrolam tangiwat mo. Kinabil mo lang arudan di tao. Nagsasakit pa ay tirumrumwar di tangiwat mo. Ay, di nyo nga min nangagnoan niya ti imbaga na idiawan kayo pay. Naladaw kayong to mga min nga imay. Ay, nakita tinapasamak. Pagyamanam kindi Tasan nakatinutupan di delivery rider. Ay, no dinanog dangay da tangiwat mo. O di awanaw. Ti ko nam kanyak kat malam ti panagawid mo, laray. Ngam nasapa ka mo't anagawid. Apay? Nanang? Ay nawaw. Napisang pa'y tabada Naanano day ta? Imbagak mo't nga gananad ka. At da nakaapak a customer, nanang? Anya? Jack mat kit di tinutupan. Ang aming guyog na tibado. Iswa na pisang. San lang nga day ta? Palengkera pa'y day a babae. Nagado nagsasakit a balikas na. Iti anya ka no ang makagapaw? In-deliver ko lang mati order na, nanang. Nabigla lang, nagpudot mati ulo na rimwar. At da video, nanang. Naimbaglangan, naala ti hidden camera. Sana may parbag ti kasta nga inaramid na kin ka, anak ka. Idimandam kit din. Agruam ti kakasta klasin ti tao. Anyang araw ti aramidam, no itimandada ka. Sumangwa ka tatang, sa anak ang mabutong. Ay nawaw, kasta pa lang ti ibagamag. Anya nga rod ti kayat yung amangag tatang. At dama lang basol day a delivery rider, pasaan ang makaururay. Ay, numampay tag demanda. Awan ti laban mo, anak ko. Dihado ka kit dia.
At dapay namnama ang mga baka, tatang. Iti kas dyan nga inaramid mo. Namnama ang palang ang mga baka. Ay, sika lang, di may babae, iti kas tangar aramidam. Wanda, kaya't mo viral iti entero a Pilipinas. Anya tinaramid mo aya, Mari Florida. Apay, mare. Binastos mo kanumat ti rider ang nag-deliver iti makanken ka iti napalabas alawas. Dayjay ka de. Bastos dayjay a rider. Iso nga inikak iti leksyon, mare. Di ka mabutang no idemanda na ka, Mare. Awan bibiyang ko, agdemanda ano kaya na? Ha? Nagpablaterak matikit din na. Ay unay kan, Mare. Palingkera, kunadan tumanan kan ka ah. Ay uray no ha, kanya ko matiisyo di tangay. Di ka mabutang nga may balon. May balod. Wan. Ni, saan amabalin ang maibalod ak, mare? Kasanulangan nga iti anak ko no may balod ah. Kumusta nga itilakad mo, Lari anak ko? Nakasaritak ti ator ni agayam kong nanang. Anya ti plano yaw. Ikan mi iti leksyon, ti palingkera ang babae. Naimbag man, tapno di na kayo idadawn dagiti customer yaw. Nanang, grabe ti inaramid day jay babae kanyak. Daytan, jay kunada asaan akanayon a customer is always right. Huwag nga ron nanang. Gaputan delivery rider kami lang. Kasta ti aramid da. Irurumanda kami launa yan. Among tatang, madanagan naklauna yan. Diyak kaya ti maidemanda. Ay, nawaw. Matlagayam. Anya pa lang nga ron nga iti ururayam. Mapankan ay ti balay ti delivery rider a binastos mo. Tagkid daw kay ti pamakawan kan kwa na. Amangan mo mapakawan na kapay. Among ka din no taga-ano dayjay, tatang? Ay, ibagam iti kumarem. Tasalud-sudan na iti kasinsin na. Diyak kaya ti maibalod no bilang, tatang. Kasanulangan nga iti anak ko. Ay, anda basol mo, anak ko. Apay nga main a pinagsasawam kan kinabil mo diay taaw. Diyak met amo ang mapasamak ti kastoy, tatang. Sa maysa, nahang-over ak iti dayjay nga aldaw. Rason nga ron tang over mo. Tapno aramidam ti kasjay. Ay, desisyon mo mat ni mapan makinaw minti kumarem, apadam nga artag. Di mo irason ti ang over mo. Tama nga no katawaan da ka. Anya pa lang ti araramidam dito balay. Imayak, takayat ko ti agki daw iti pamakawan mo. Pasensya kan, manong. Nagkamali ak. Pangaasim ko matadinak idemanda. Saan nga itati pa nagsasarita tayo? Urayin ti schedule. Ada nga men hangover ko iti dayjay nga aldaw, manong. Saan arason da ita? Tapno bastusan nyo ti paday wa tao? Saan aga po ta delivery rider kami laeng? Kat kastan ti trato yo kada kami? Well, amok a customer kayo. Ngam di yu mat kumaingato unay ti bagiyaw. Ta saan yu ang ginatang ti kinatao me? Serbisyo mila ang ti binayadan yo. Saan at ti kinatao me? Maasyan ka kadi kanyak, ah. May saak a single, ma'am. At na anak ko amang namnama kanyak. Sakbay ko mga inaramid mo ti kasjay. Pinanunod mo kumapay ati anak mo. Basya naklauna iti dayjay a babae anak ko. Apay amasyan kayo nanang. Ada magayam anak na. Single mother magayam. Sigun kadag iti padak a delivery rider. Kat saan lang asyak ti binastos na. Ado kami. No kasta, talaga nga road nga ugali na ti kasjay. Saan nga ipiktaw ti hangover na? Una nang. Masya anak iti anak na. Ang maramidak da ito saan lang nga para iti bagay. Ngam para matlaan kadag iti padak a delivery rider a binastos na. No saan nga min ang maaksyonan? Saan to nga agbutang dayjay a tao? Desidido ako, nanang. Desidido ak iti plano nga agdemanda. Tulungan na kumaiti parikot ko, tatang. Ni girlie nga yung agayam mo. Awan bibiyang na kanyak, tatang. Gayem naklaang no inong ti saritaan. Ay, mabutang siguro mairaman iti kalukwam. Tatang, tulungan na kumamakisarita kadalari. Ay, uri agparinto mang kapa iti sangwanan na. No talaga desidido na mga demandakan ka. Ay, awanan maaramidak.
Kasano no mga bakit maibalo na? Kasano ti apo ko yung? Asino lang ti mga sikasukan ko, ana? Ay, nakatumpong ka, itinaturturod ng itisi ka. Ay, ikatamban ngamin ti kasta nga ugalim. Di kag balay na palengkera. Tapno awan ti mapasakita, apada matao. Maray, umayak man! Nakayunat gayam, Nana Gina. Anya ti masapul yo? Ay, umay ko kumaited to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para itikalay sa ti anak ko. Tibilin na nga main kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay, nawaw. Ay, kat agyaman ak itimbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mo lang nga agakaruba. Ay, una, Nana. Sigurado na ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy ak nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras ka. Marisaleng, ang kasal ka nung gayam da Joyce kan Philip. Ada tinaawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, amare. Inikanda amin, nakalugaran da. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso mismo tinangyawat kanya. Ay, mapantang raw, Maray. Ay, uwan, amare. Italaang manan nga damaangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta. Okay, Maray. Dagasandak to nga ro di balay, Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jayain, maray. Ay, no siya. Ado mo ti badok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno saan nga isupay apaggastusan. Sika ngay. Anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tate Jack pa'y sigurado, maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una. Tapno presentable tama. Ito rin kaskasano, Maray. Ay, nawaw. Anya to imbitin mo itilikod ti Rina o bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mat. Gown day ta. Ano mo na ito agawn? Di mo man ngamin pakibibiyangan ta mga numapirdi. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayem ko. Bangus saram iti gown, kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce kini Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple a bisita lang. Simple abisita lang, masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Chay. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba? Anda ayamat kurba tabagim bakal. Anya nga minanti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, maray. Ag-make up? Wan, kasarda Joyce kan Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't amasapol aninang takit, maray? Ay no siyak laeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga rod inton bigat, maray. Ag-make up pay. Anya? Tapno presentable ka. Adamat kit di gayem ko apag pa-make up Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sapaam ngamin ti agrieng, tapno saan ta maladaw. Ay nawaw, sa dino tinagapam. Kunaklakid din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan? Napanak iti ayan tigayem ko. Nagpa-make up laang. Apaw, kasla sikat ang kasar iti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspus-kol ta make up mo. Ang bagay ko kadimat laang lakay. Sana may bagay ti kasta ang make up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumat. Kontraang manan. Ay, nawaw. Aglisi ka man dita. Taisuot ko ti gown ko. Taipilit mo pala nga isuot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko, taka sa pulak. Andyan tulangan ti itsurami dyan no kastalaan. Kitaan kumamot di medyo disente a kitaan,
Sa nakasta makit-kita amin ang... Ay, basta! Isuot ko na niya ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan itiday ta aba naglakay. Tay pilit na pala ang nagalasakit kitaan ko naklangarudan. Nakasagana ka ka din, Mari Lily. Ay nawaw! Ano ka, Maray? Abayakas na tilangam. Agawa am kit di tagpeles, tagrubwatan, Mare. Aga, sumanday ta, Maray. Nakagaon kan make-up ka pa'y. Anya ti bako nam ngay, Mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak. Nagalas, Maray. Sana maibagay ti kasta ang make-up mo kan kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't atisot mo. Di mo manan panunutan nga umapalak. Gayam nak, Maray. Bagbagaklaan ti pudnaw. Nagalas nga. Bagay kong tupay, Mare. Kita, makita ti kurba ti bagik. Ay nawaw. Sino de sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Uwain. Isungag paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Ay, injak ba dramaw? Isulaang ti bisita tayo, wakas tatibado na lakat. Na, si Tropay jay bado na. Makikita ti kudil na. Shh! Tangiwa mo lakay. Kita mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapalit ti kawus na. Konsernak laang, kanay, nagalas. Ibagam man di anak tata, iso ti makisarita ka ni Salay. Sigurado abi si day chay lakay. Bayab, siya klagan ti makisarita iti day ta sa lain. Ano, kitaam no, at dagaon mo dita ang mabalin a buludan na. Tay disintay akitaan. Nay, apayakas kamot tan ti kawus mo sa lain. Ay nawaw, ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto nga rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo, adda extra agaon ko. Panag ko umanayking ka dayjay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka, ibagbagaklaan ti pudnaw ta amumay ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayimaw lilay. Jak amo atata? Saan matket di adakes no kayat naman ti mangisuot iti gaon? Ngam saan kumakas jay? Si Trumat na jay. Makitkita ti papayakan kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang ti gayum ko, may papan iti day taabana, gang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata, nanggag kumot laang katawaan ti daduma bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawitan, Marisaling. Saan pa'y mat-analpas ti kasar, Mari Lily? Saan ta pa'y anaraman ng timakan nga insagana da? Anya nga rutiganas ta nga imay no dita ihanos ti aguray. Mabain akon, Mari. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita ma. Oh, data ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta. Kita Mari. Kumita da. Sadag katawa. Di mo ngamin ikaskaso Apal dalaang dayta. Ay, talaga nga ro di mo kayat ti agawid, Mare. Urayam ti panangan. Una, ada akong ditoy. Ay, umuna ak nga ro nga agawid, Mare. Sumarunukan to. Kunak man no imbagam iti dadya babae, asaan na may bagay ti kawas na iti okasyon bakag. Nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaawambay, imbagak mo't itay lakay.
Apay nga raw, saan pa'y ang nagsukat? Hindi ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na Imbagak might nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuludan ang di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain apaawidag? Sigurado, maupay day ta. Nagawid ka matan, Marililay? Wan, itay-pay pari David. Ni Salingay? Nagbati ni bakit mo? Ay nawaw, apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Iso ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Iso nagawid ak. Uray saan kami pa anang-nangan. Tagrabe mo ti bain ko kadagiti padami a bisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Uray lang makita ti ilam-limang na. Ay, narigat mo't ang mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray. Makapaasar mo't da dya, Lili. Imunakit din ang nagawin. Pinanawan na kay dya kasaran. Wala, takas taunay kanong kibain na. No kasta, ibain nak gaya magayam na. Ay nawaw, anya ko mga iti ekspektar mapasamak kastamat ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabali a tao. Nagmayat tubay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka ma, titikas tangay naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang tinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba pa kay. Apay ka no? Anya mat ti isyo dagita tattao. Ti insuot mo sitro, hindi na palabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da. Ay, saan pa'y anak ka move on dagita tattao? Wana ata lang makita na tayo lumlumang mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kasya kawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam. Sana fashion show, wano bar, wano club. Una yun ti tattao ita panawin. Managdilaw dala una yan. Numaminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon asana kompormiladitan. Pudno ka di, Marilili? Di, anya, Marisaleng. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, un maray. Nang kumulaang nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, idi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakas maray? Angam saan laeng ana ibagay ti kasjay akawus mo iti kasar nga inatendaran ta. Makikita ti ilimlimeng mo apapaya ken kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti langam iti dati a video. Anya video? Video iti kasar nga inatindaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, anda pa'y comment, may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kitaam nga mintilangam Ura lang makita ti papaya ken kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na dahi ta a video. Ay nawaw. Una saan, kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lakay. Siyak laang gayam tinayaw-awan. Kung nagtumod kan kahabakag. Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kankwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupak kadagiti picture kan video nga impost na. Ay nawaw. Apay Mike, remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gaon ko. Day ka day. Pangaasiyo, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce intun aga-aweg. Agyaman naklaunay, Nana. Intun sumaruno nga men, nakong piliyam ti isuot mo abado.
kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo, tikawas mo. Sana da kayo, iti agbado iti sitro, angam kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagak da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka ang gapaw ta concernak iti mabaleng nga ibagati sa bali at tao ken ka nakaw. Agsarita taman iti nalapat si Kalaus. Apay, ada ka iti parikot na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpus mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na Gloria. Di ka aglibak. Gapot daw ti followers mo. Kasta ti mapamubutag ipopost. Kas na kunak itayan nana. Saan para kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay now. Ala, maminado ka di nga ibagak. Asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awan. Nga mamuklatan asya. Ti paspasagina. Pangaan siyo nana Jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay matinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay a post. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man may papan kadag iti tattao a mahilig a mangirururumon iti padada a tao nanang. Ipilit na para ken kuana dayjay a post. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din doon niya day tapos. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madina nang. Bayama, tay post na doon niya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain ken layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibagana. Gamno di na kamatin naganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidnot, nilos ti paspasagida na iti daytoy a post na. Aguray man ta kumentak mamet. Mga uday sa bakit? Sige lang, lakay. Umay kan tagiddan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gaminan ti dumdum mo gambita. Fresh nga rod ti topic ni kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 ni tirabi ngam nakaring ka pa lang mat kita bakit? Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung agsarita yung tuntigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanon ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo ka di manan dayta. Maturog ka kit din. Di ka makibibi ang iti saritaan dagiti babae. Sigurado am lang nga saan ang pakaisagmakan dayta nga aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiangan dito Ala, ito pong narudan ta silaw. Kunaktumot ka na kayo nanang. Agpost sa talaga dayjay Nana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bayamo no awan tinagan mo. Bayam tag-post aging gakay kayat na. Nakababain mo't nanang. Tinapatag kat awan nagan mo anak ko. Bay-bayak nga road nanang. Wan, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisamkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubeng tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya?
Tinanggag ko nga istorya kahit sadot ka no nga may dayjay alaws. Iso siguro, namnaminsan laeng makita tayo nila kay nangagawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat. Pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Way, ngumilipak na pailaeng may. Saan ka no asyak tidakdakamatin na iti dayjay post na. Nagsasaw? Kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudnula unay tain bagam. Ha, makarman tumula ang dayjay babae. Aywan gayam, nakita nga do tinag-comment iti post mo may papankin kwa na nana. Ayun na, ay no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na nana. Ha, kunak nga raw, pagbabawyan na dayta nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Diyoray pa'y pakaypabainan na, ha? Agasam man dayta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging kaita ang nagawid kan, isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami ipay ti kunamla kay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti dayta GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadi madanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanya, at least addamat na na Gloria kang dagiti gagayem mi apagpatulungak. Amumatan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado tinroroman na dya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman man. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Wala, andakan ka dita. Anya ba na aya ti in-post day dya Gloria? Nagaduman ng tin-post na nanang. Itain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Adung agpay so tinag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, ada pa'y comment ni Ude sa akaruba. Dayta nga rod kat nanang. Di damatin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo na kita post kan comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko, kanti anak mi. Below the belt mo tinti da duma comment da. I-screenshot mo amin da kita. Tagdemanda kakit de barangay hall. Iraman mo da kita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagabaw. Gamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay, ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha, agin tuturaid ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayek nga rod, nag-comment mo't iti Facebook post mo, talaga public. Ngam, awan mo't pulos, uray may sa comment la kuma. Ay nawaw, anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klase tao. Ha, agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkawang man kiday. Amo kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, Luz. Saan mo dati malyaw? Ulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga post iti Facebook. No takrot kayo matgayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko? Sampelamban dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost ka ni comment da. May sama dagita kalugaran asaw sawera. Di da amaw ti gusto nga istorya ngam nagadumatan ti comment da. Dayta nga rod kat nanang.
Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay oppose ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kun to pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Gam, tagay san mat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti may pabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes? Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagakan ka? Ni Kapitan Hindi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti ko na ni Kapitan, kat below the belt kano, ti panangiruruman nyo kanilos. At the screenshot ng pakita ni Kapitan kanya. Nabasak na iti comment mo iti post ni Nana Gloria, may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya ti pudo nagapaan da. Ay, saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungay nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria? Ado tayo ka na nga indimanda dayjay allows. Apay anay raman kami nana. Awang mabasol may. Da kayo matiti dayjay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa amag dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Una, ngamda kayo matinangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-asim los. Di na kumainayon nga idimanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidelete ko matandag iti dakas ngayon comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinagpost. Da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idimanda. Ngamin, may sakamot asaw sa wera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagado ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mutam mo ti husto nga istorya. I-delete ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idimanda ka, tasawsawera ka. The damage has been done, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera nanang. Anya ti imbay na imbagakan kaya. Imay nagpakpakaasi nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Ta-indilit na mutin dagiti comment na. Ay nawaw, please if mo day tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, ta na idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitin. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikas ta. Nalaing da makisawsaw iti isyo. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay naaawanan lakay. Anya timbagan niluskan ka? Talaga nga ituloy na ti agdimanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawa, di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka tasawsawera ka. No sak ti nang ibaga amiti kasjay, talaga masaktanak. Inraman nyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Inda daw nyo launay ni Los. Naibaglaang tanangabak tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang.
Sigurado na ita, anak ko. Makitak iti rup-rupa dati pa nagbabawi da itay at datayaw iti barangay hall. Nabigla siguro da gijay iti napasamak. Di da impagaraw pamahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumpormi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa banya papasulam, no di tibagimot lang. Marurudak iti day dyan na Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't day dyan bakit. Ay nabaw, di mo ipabasol ka na Gloria ti amin, bakit? Taurisi ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay, indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yon jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ka aruba, di ka agbalin na one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin as... Anya nga tanong motor pa ilang tigatangan ta, bakit? Nakababain ngamin ti bumulbulod iti ka aruba. No kasta nga adda may deliver na order. Ay nawaw, ti kunam kanya kat agurnong ta, tapno matarimaan ti balay ta. Itata nakaurnong ta, motor ti kayat mo agatangan. No motor tigatangan ta, adda pag-service ta, bakit? Adda aramatan ta amang i-delivery ti orders ken ka. Adda aramatan ta amang isursor ka dagiti lakom. Aywan nagpaisuan niya. Saan ta amarigatan? No adda bukod ta motor. Mabalin mo't lang ang trabaho kas delivery rider diti lugar tayo. Mayat ta na panunot mo, alakay. Kasano? Motor pa'y nga ro, tigatangan ta. Dagos nga ta makaurnong ta, no motor ti umuna agatangan ta, lakay. Makaurnong tamot siguro. Kan ore kas-kasano kat malaganan ta. Iso na lang, tamasapol nga anusan ta ti balay ta. Motor may, ti nakaparada iti paraangan yaw. Lilya anak ka. Kukwami day ta, tatang. Ay nawaw. Ti kunayo, hindi kat materyales ti ornungen yaw. Tapno marinubet to'y balay yaw. Ita, kabarbaro amutaw, ti naiparada iti paraangan yaw. Nagbaliw ti kapanunutan mi kan lakay ko, tatang. Anya? Kasapulan mi matlaang day ta motor, tatang. Gimatang kayaw, tapno adda may pasikat yaw, kasta ka day. Ni tatang mat. Di kay madanagan, tamaaramat day ta motor itinasaya at awagas. Aramatan mi day ta pang deliver. Tapno saan kami amarigatan no kasta bumulbulod kami laeng. Makatipid kami pay. Sa bagay, adda puntaw. Dago sa makarunong kayaw no aramatan nyo day ta motor itinegosyo yaw. Anya ti kunam lakay? Agaplayak sa na delivery rider, bakit? Kasano ngay dagiti orders da kanyak lakay? Mai-deliver mo pa nga ta? Uy, bakit? Isingit kunton nga i-deliver. Sayang ngamin ti oportunidad. Iso pa'y matati sweldo ka maigatang iti semento. No para kanya, kat day ta tinasayaat nga aramiden ta, saan ko akontraan ti planom lakay? Ay, agyaman ako rin, bakit? Aganad ka lang iti panag-deliver mo ata, delikado. Nagado ti maak-aksidente ita apanawan. Uy, bakit? Nayunan ta iti kararag, tapno mayadayo ak iti disgrasya. Sikabat gayam ti lumabas, Lilia kaanakan. Adda mapan ko i-deliver nga order, Auntie Hilda. Ay, adalaan kayat ko sa ludsudan. Anya day ta, Auntie? Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Kat nakitak akabarbaro ti motor nga inaramat na. Asino nga iti nagbuludan niyo iti dayjay a motor? Saan anaga po iti bulod dayjay a motor, Auntie? Nukasta. Kukwayo dayjay. Ginatang yaw. Uwan, Auntie. Nagalaan niyo mga iti gatang yaw. At damat basit urnong mi, Auntie. Motor tinangigatangan mi iti maigatang kuma iti simento. Anya! At naibagakan ka, Mari Susan. Ay nawaw, bigbigatan maray. Ay, nakitam ti ka barbaro a motor da Lilia, Maray. Dililya aka anakam ka day tidakdak ka mata maray. Uy, Maray, iso nga agpaisaw. Naimbag man, taad dating gatang da. Mas daawak nga rod kadagijay nga agasawa, Maray.
Ay nawaw, anya ti pakas daawa maray. Wen taimbis nga igatang da iti simintaw, tapno matarimaan ti balay da akas lakulungan ti ayop. Saan may ta motor ke di ti ginatang da? Anya? Kita ti balay da. Pitak no kasta matutudaw. Sa balin tumang nga mintinon unada. Ada igatang da iti motor, ngam awam pagpatarimaan da iti balay da. Ay nawaw. Kaya't da siguro matiag palastong amaray. Ay naalam maray. Nakababain ti kasta ang mindset. Pasensya kayo, Auntie Susan. Nakawarwara ti balay mi anadanunan nyo. Okay laang. Panawan ka pa'y bit, ante. Mangirwarak laang itita sa taag kape tayo. Ay, nawaw. Pudno kayam tinaistorya ni Marihilda kanyak. Awan mo tinagbaliwan ti balayda. Noa niya ide, isulatay da. Ay, sa balin tumo nga men ti priority da. Priority da ti ipalastog da. Ay, nawaw. Okay kayo laang ka di, ante. Ming-ming-mingan nyo matikawayan aposte ti balay mi. Ay, iwan. Okay, aklang. Kunak anyamot din ti pampanunutan nyo dito. O sige, agkape tayo pa'y. Sapay daan ti tasa da. Ay, nawaw. Ay, makapadismayamot ti makikape. Sigurado kayo kadi nga okay kayo lang, auntie? Ay, wan. Okay, aklang. Adala na lagip ko idinakitak ti tasayaw. Dito'y ka di balay tinagkapon ni Auntie Susan? Bakit? Wan na kay. Nawaw. Anyat imay na imbaga? Awan mo't, imay laang nakitugaw kan nagkape. Anya? Mas daawak nga rod, taming-mingmingan na ti kawayan aposte ti balay na. Agraman plywood adatarta. Apay nga pinastrik mo. Wen ata pinagkapikpay, kunak no napatag ti bagana nga maawan mo't gayam. Ang mga ni imay lang nagkita iti imaritis na kan Auntie Hilda. Ay, jak amoy ti dahi abakit lakay. Kita, adan tuman ang istorya may papankadatan kwa. Confirm, Marihilda. Ay nawaw. Anya ti confirm, maray. Pudnaw dagiti istoryam kanyak, may papan iti kaanakam. Napanak iti ayanda idi Lunes. Kahit Nakitak ti balayda. Plywood mo ti datarda. Ti kusina dagan sapay laang maray. Di damot ko na nga ipasiminto da. kung nagtumatkan ka, imbes at rimaanan da ti balayda, saan? Taday ta ipalastog dama, ti ipangpangruna da. Ay nawaw. Dandan ni sa anak pa'y nga agkape amaray. Hapay mait. Nadismayaak, idi nakitak ti tasada. Malagip ko ka, tasada pa'y laang dayjay, idi napalabas atawan. Aging gaita, saan pa'y anasukatan? Ay damaray. Ammo mau, noan niya ti sungbat ti saludsud mau. Apay mo bagbagaan ti anak mo, manaw. Ay nawaw. Ay dak baawatan no anya ti kayat mo asawon, Hilda, ading kaw. Nakita ti kabarbaro ang motor a ginatang da. Dayjay ka day? Inununa da pa'y ti gimatang iti motor, ngam ti gumatang iti materyales para iti balay da akas lakulungan ti ayop. Ay nawaw. Kinapundo na. Kasta ngagpaiso ti plano da, ading kaw. Saan lang nga natulaw ita, napanunot da na saysayaat no motor pa'y tigatangan da. Tapno adda may palastog da, kasta kaday. Kamali ti pampanunutem kabagays. Motor ti ginatang da, tapno dagaw sa makaurnong da. Pangnegosyo da dyan motor, ading kaw. Saan ba't nga mabalay na pagluganan da ti balay da? No kasta nga da i-deliver da. Imay ni Auntie Hilda dito balay itay, anak kaw. Anya ti imay na imbaga, tatang? Ti may papaniti motoryo, Ay nawaw.
Apay ka naman ng timotor may tatang. Apay ka na ang motor ti inununayo ang ginatang. Saan ka ta materialize? Tapno matarimaan ti balayaw akasla kulungan ti ayaw. Aday taman nga minan ni Auntie Hilda. Irugi naman Jak ambaw ka ni Antem. Tunggal ada makita na. Ada ka na yung ti comment na. Puro negatibo mat nga raw. No materialis ti ginatang me, anya nga ruden nga iti pag-service me. Saan mo't amabalin apatayabon mi ti balay mi. Kastamot lang timbagakin kwa na, anak. Saan amabalain apag-service ti balay? No, maminsan nga min Antem kat. Uray pointless ti comment na ibagaan na lata. Ay, ipadlaw na lakit di nga umapapal manen tatang. Nagado ka numanin nga ibagbaga ni Auntie Hilda idinakita na tamotor talakay. Amok na ita, bakit? Ay nawaw, kasanoan na amuam? Nangag mo tinagsaritaan mi kan tatang? Ha? Saan bakit? Dagiti kumparik tinangidanon kanyak. Ang baybay ang talatay na. Kasta talaga ti biyag. Ay, makapasurun mo't ngamin dahil nga Auntie Hilda numaminsan. Nagmayat at ibabon. Di mo natan ikaskaso, bakit? Kasta talaga ti biyag. Uray anya ti aramidan tayo. At galata may baga ti tao. Iso ano anya ti plano ta? Isulatan ti aramidan ta. Di ta agpa-apektar kanakwada. Tanya ko matiam mo da. Raimbag man ta, sana nakaungat nila kaimbaw, anak kaw. Saan matkit di tatang? Anya nga iti bagana. Saan mi kano nga ikaskaso no anya ti bagbaga dagiti tatnao. Ngamin, awan matyang muda. Sa maysa, uray anya pa'y ti aramiden mi, at dalat tamot ti maibaga ti tao. Kasta ka ti kayat ko ti manugang kaw. Sana kasi ti naduma nita. Ano anda mangegda ket darupendan day tao. Nasingpet ngamin nila kay ko tatang. Kitaan nyo. Ipapati na day jay ti agurnong. Ayun, day ta tinasaya at anak kao. Ipapati yu ti agurnaong tapno sana kat katawaan niyan ti Hilda ti simpli abalayaw. Panagkunak ket mabalinan agumatang ta iti materialis lakay. Umanay nga tang tiyornong ta. Wen, ipasiminto taman mo't ti balay ta. Tapno di da ibagaan na parang magtalaeng. Ipanagnak ta nga adda mo ti plano ta. Nagado ngamin asauda idigim matang ta iti motor. Sige, planuam nga rudan no kasano bakit? Sikat ibang i-budget. Nalalain ka ngamin nga agi-budget ngam siya. O sige, siya kon ti makaamulakay. Kasaritak ti gayam ko. Sigurado ang matulungan nakday jay. Iti saan nga agbayag, pumintas tumat ti balay ta. Bayatin ano matarimaan ti balayaw anak kaw. Manungaal daw laangan tatang, malpas matanday ta. Sigurado nga damanan umapal di ta. Bayaan nyo, ta umapapal da tatang. Ay na, sak-ekspektaran ang makaurnong kayaw. Amoy umat, nagagat ni Jackson nga asawak tatang. Iso ang nakaurnong kami mat adagos. Ita, ipatarimaan mi man mat ti balay mi akas lakulungan ti ayop sigon ken Auntie Hilda. Nakitam ti balay ti kaanak ka, Mari Hilda. Apay ti balay da akas lakulungan ti ayop. Di mo kayam amaw. Madama ti renovation da maray. Kunakilakit ni Noanya. Naitalaang gayam ti ibagam maray. Numalpas day jay. Adayaw anapimpintas to ngam iti balay yung maray. Imposible matamaray. Sa balay ti amo na gitatattaaw. Tilang agpasikat ti amo da. Nalipata maun ti motor aginatang da. Panagkunak at inaramat daan na saya at timotor da. Iso ang nakaurnong da, maray. Numawayaan ka, sumarungkar ka iti ayanda, tapno makitam ti ibagbagak. Sigurado amas daaw ka magtakas kanyak. Ay nawaw, nagdakkel
Kel ngagpaysaw tinagbaliwan ti balay dalilya. San mo ngaglang nga akulungan ti ayaw? Sumra kayo pa'y, Auntie Hilda. Ay, kwa, saanan kanakan, nagsiri paklaan. Mayat mo't gaya man ti balayaw, simentado pa yan. Isumot tinangigastusan mi iti urnong mi, ante. Naimbag ko ta inaramat nila kay ko itinasaya at awagas ti motor aginatang mi. At least, saanan nga aglang-lang nga akulungan ti ayop ti balay mi. Ha? Nalipatan nyo ka di ti imbagayo iti, ante? Ay, nawaw. Nalipatak ti na po, nga ilinlina ikaw. Ay, agpakada akon kaanakan. Ang mga lumaksot day, jay. Sayang ti bagas. Agkapi kayo pa'y, ante? Ay, saanan. Ang mga lumaksot ti na po, may. Ditakan! Madlaw ko abilib launay ni auntie itinakita na lakay. Kunagtungod kan kabakag. Napintasan ti balait na akas lakulungan ti ayop. Maring nakaamiris mo't lang ha. Kasanumot namin. Inununa natin agsao-sao ini. Di na siguro ekspektara na makaurnong tabakag. Nalabit akas na lakay. Mariknak amabain itay. Iso anagrason nga adda nalipatan na. Kung nagtumot, effective ti plano tabakag. Wen nga rod lakay, husto ka. No anya ti plano, iso ti maaramid. Uray anya pa'y ti ibaga ti sabali a tao. Ngamin, uray anya pa'y ti aramiden tayo. At dalat ta maibagata. Tinapateg, ket pagsayaatan ti aramiden tabakag. No pa kaisagmakan, ay, sabalin asaritaan da ita.